Assalamu alaikum. Namna selli therapy. Salmina on nokku ka on ɗon minen lando siɗon e jam. Hari menen on men sawtama on moƴƴa. Merci beaucoup d'être là, partagez le live. Hande siko ɗum Allah muyi en aray ƴette yoga e toɓɓe. Wawa ide findinde banana mon ka nder gurdam makko. O wawa ƴewitade wokki makko ki. Bursat de fof ka hore leydi ɗo ko tuma tawi e ɓandu ma ndu ronki meta wonki maki hani no faala wurude, no faala ɓeydade, no faala yaajude kono ɓandu ndum ma waranoma immorde e diinaji penaɗe, immorde e aadaji ɗaynayɗi. Banada mon si tawi ko yo faamu gurdam makko ɗan ka hore leydi ɗo ka bange diina o sendidiray gurdam aduna yanko e gurdam diina yanko. Si Allah no noddudema no wodi alhaaliji sa wawalɗi faamude si a jillidiriɗi a yaltoya yaltande hulɓinide kanude sikka ko e moƴƴingol wonɗa tawa koye bonnugol wonɗa. Partagez le live, mettez des cœurs. Partagez le live. Ça fait longtemps. Merci Aliou Bari. Haray majjere ko wiyete ko l'ignorant majjuɗo. Merci mon frère David Palmer, l'infatigable. Ko niwre ko hato jinɗa mum ko en daygu wona non daygu ko religieux jo wi'ay ma kon ko daygu makko kanko ko daygu ɓeeɗa ko daygu ɓeeto daygu goɗɗo go nafatama si daygu ma ngu huɓɓaɗi si saare nden fop heɓi courant nder suudu ma ɗum heɓali courant ko e niwre walata. Ko woni golle noddowo e diina ko huɓɓingol daygu maako ko fof no sadi kanko si tawi kaka Allah woni o noddude haray mo jogi wa buujiwol ko an ya addu buujiyo mago takka ɗon huɓɓa iwa ɗon ko ya ƴettu e makko na ya jento e makko na ya wono jentotoɗo ha maya ɓiɓɓe ma ɓen ara kadi wona jentotoɓe ceernojo ma on ka diina ko ya aru ƴetta ko ya aru te'a iwa ɗon wona ya aru joɗoɗa ɗon e jentagol ko ya aru te'a e pitikit ko ya aru te'a mi anda si ɗon famike. Donc e nder gurdam maɗa si tawi a wonali te'o a wonali ƴetto a wonata authentique a wonata original a wonata hero gurdam maɗa a wona e jokko follow a wona e pukkol aduna a maya a wona e kopi a wona e ɓantowo fi yimɓe jasina hoore a wona e nandol laaru. Merci Alpha Saliou Bari, partagez le live. Donc aduna ɗo si tawi nde saare nde wonɗa kam e mum ɗo ko faalaɗa ko ka bange aduna ko e jungo alyahudajo woni diina kan haɗali ma si tawi wona ko harmiya yawhida e on alyahudajo ɗon ɗuwete umuru duniyawi waddon projet sendo ɗo si tawi ko min nawna selli julɗo komi jogi kon naako kelli ka bange transaction ji aduna ko tawata harma ko alyahudaje woni ko jogi ko kelɗi kon wata sodana si tawi ko annasarajo ko o jogi kon wona ko moƴƴi ko min julɗo on jogi ko moƴƴi e ko ɗum faalaɗa haysi hawre no hakkunde men fiima an wonɗa sodirande wona fi amin aro sodana nawna selli musidɗo ma julɗo o par ce que ko kanko jogiti la qualité to fa Allah terto religieux ko religieux nodday ma e haɓugol yimɓe ɓe alama haɓuɓe parce qu'il ne faut rien de sa vie.
il ne faut rien de sa vie o sendindira umuru duniyawi umuru diniya o sendindira kanko maakiti ko hunde nde kafuɗe labtaniji ko hunde nde kafuɗe laawi ɗin ko hunde nde kafuɗen ko ɗum wiyete umuru duniyawi c'est parce que t'es un être humain sa fuɗɗike yiide bani adama atto a yiidemo ka diina atto a yiidemo ka dambe atto a yiidemo ka fedde ko kafuɗon kon ka neɗɗan kaku yagal Allah tagonama yaako wondire makko mi andasi ɗon no famade julɓe buy hande no naadi hoore mum e kasoji fuufafuuji parce que le religieux golle makko arana ɗen ko argol yaltine e kaso mum to sokkum naada e kaso jaɗo tu n'es pas libre parce que kaso ko an yaltinta hoore ma kaso ko an yaltinta hoore ma si goɗɗo yaltinima ko e kaso jaɗo o naɓay ma si o yaltinima a artay kadi kaso ka wonnoɗa ɗon parce que a anda no yaltirɗa donc ko ɗum noon angal noon faamugol ɗe toɓɓe ɗo ka thérapie andugol ko an woni giɗo hoore ma ko on kañum hoore ma fuɗɗo yiigol aduna on ko o woni kon fuɗɗoɗa yiide bani adama ɗaɓɓita ko sengo hombo wawaton sendodade e ko sengo hombo woni on wawata sendodade sendodoɗa e makko sengo ngo wawaton sendodade ɗum hara ƴettali sengo ngo on wawata sendo ƴetta ɗum ko waɗa hunde wotere ɗum woni naadugol hoore mum jahannama hino wuuri faamugol ɗum ɗo ko ɗum ɗon bendugol partager le live maintenant. Merci Diallo Saïdou min ni o ka diina men c'est très simple hino ton umuru duniyawi la vie mondaine la vie religieuse c'est deux choses complètement différentes et opposées oui parce que ça sendindiralde a fuɗɗoto joni wiide oɗo maakiti ko maakiti kaari en ni oɗo téléphone ko téléphone kaari en ni nde ɗo saare ko saare kaari en ni oɗo oto a yeehi a lutti kus parce que tu vas aller faire des choix très bidons a yahi huwodira e yimɓe criminel ɓe e yimɓe fuufafuuɓe e yimɓe jattayɓe ma gurdam maɗa e yimɓe fewjanayɓe ma ko boni parce que ka hakkille ma hiɗon sendude goɗɗum ka diinara c'est des vrais cannibales mi fellito si a faamali ko a bani adama oɗa ko bani adama ko tawata ko min e makko meɗen wawi sendodade ka bani adama yaagal sa anda ɗum ɗon ka diina a diwa e neɗɗan kaku yaagal yahana aqidaji yahana feddeji yahana hoolareji yahana aadaji tawa ko e jungo jogiiɓe masque wonduɗa ni et là c'est terminé pour toi parce que a yiwi e hoorema tu as tout perdu a woni bukkol aɗa wona dimu ma wona jawle maɗe wona cellal magal wona ɓuttu ma parce que a wura tu n'existe plus a wura quand tu es dans la matière c'est-à-dire si ka hunde memo to wonnoni matière o kala hunde tawde hinde occupe hinde jogi lowre hara hinde peeso ɓandu ma ɗo c'est de la matière si nde heɓi jarrabuye si nde heɓi fitina nde wayloto way ɗon sa ƴetti jande ma ƴetti hayre a rewninde e ko wuli température ji sofayɗi nde wayloto
nde wayloto nde wontay ko selbi ko ɗum souffrance on tampereji ɗin waɗata joni noon sanga ka selbuɗa ɗon si a finali ɗon ƴetta forme ƴetta mbaadi moƴƴandima automatiquement si chauffage on si ɗuuɗi tu vas s'évaporer ko ɗum heɓi buy ko ɗum heɓi julɓe buy si aduna on sa'ima ko jarra buy nden sa'ande no duwama waylude waɗe ko moƴƴanma kono si hiiɗa sa'ede si a famali sa'ande nden fewno ɗo mi wonti ndiyam mi wonti liquide yomi transforme automatiquement mi wonta comme mi faala wonde kom a woni ɗon hiɗa sa'ede hiɗa wullitade automatiquement tu vas s'évaporer a wontay ko tan du c'est naturel o ɗum momen ma haalande ɗo c'est naturel hunde sansata eyi ko a kefero ba ko a julɗo ba ko a majjusi ko lekku rewa si a sa'ama a wayloto sanga ka wayliɗa ɗon ko ɗon décision ƴettete fiya won ko fa kono buy ko ɗon jooɗoto e wullitagol e yawgol waɗa plainte e hoore Allah ka yimɓe ɓe buy ko fewndo ɗon immoto moƴƴina plainte ji ɗin plainte ji ko hombo waɗa ton ko Allah ko hombo ɓe woni wullitoyade e mum kaka yimɓe ɓe bo nabde ɓe wullito en Allah no waɗina buy e mum jette des plaignants contre qui? Contre Dieu. Ame ko ɗum hewtima ka mocco ka batini ka association ɓora ɗum ɓe tu as to plainte c'est kadi ko heɓma kon a anda hewti ko wona ko duwaɗa wonde kon authenticité may non tu te vois comme victime donc hinoma ka mbilejo ko Allah naguɗa ton par ce que ko Allah waɗima kon ko wonɗa socialement économiquement mentalement surtout kala ko heɓma Allah waɗma ɗum kono ɗum hewtima ka o mbilejo a yaw wullitagol e hoore Allah ka mbilejo ame si a wullitike ka mbilejo taguɗo mo mais tu es perdant nde toɓɓere ɗo no metti famude a yi hande gurdam ma dewgal no jiiɓi gurdam ma économique ka banggue jawle ala famude gurdam ma ka wondigalje social ala famude c'est parce que tu es le plaignant contre qui? Contre Dieu a jaɓay koddoriyeji ko Allah liɓi e mako anda c'est le moment de la transformation hino place thérapie c'est le moment de la transformation si mi adinama no way joni si goɗɗo janfikama ɗa sikkude a luttay no wonirnoɗa ɗon non a wonti liquide si goɗɗo rewnima e sonja e ɗenjere e trauma a sikka a luttay no wonir c'est impossible kala hunde frappundema nde waylete mais tu n'as que quelques minutes pour prendre ta propre forme ma ko haala wonde quelques minutes parce que ko woni sawde kono no sawde dès que tu restes là à te plaindre automatiquement tu vas s'évaporer c'est terminé ɗum yiyata yimɓe ɓe c'est des zombies ko hay yewtuɗaɓe ɓe nanay kono ɓe famata par ce que ɓe wontino ko wodaka partager le live donc ara wi accu wongol wullitotoɗo e hoore Allah ka yimɓe ɓe on mo wonɗa yahude wullitoɗa e hoore Allah ka yimɓe ɓe o wawanama hay hunde wona on mo wonɗa wiwde waɗi wiyo wona bemma wona yumma ma na karamko ma na lanɗo ma hay e goto wawanama hay mais no wodi noon ko wawɗa si a yeƴƴitaki ɗaɓɓita ko honɗum wawɗa c'est fini pour toi tu vas s'évaporer tu vas s'effacer dans le monde donc a goɗɗo yima o wara tu crées des ennemis qui n'existent pas ko aldi yahuda ko annasara ko majjusa ko hunde ko ndi mais c'est fini pour toi ko mande tu s'évapores tous les jours donc haray
ko ɗum ɗon non woni addude bana adama on o sikka ko wiyete kon fittina ma ko wiyete kon probléme ma ko wiyete kon albalawu seppoye woni ara tawa mo ƴawa ka hoore makko ɗum sa nani bana adama on no wulla ma no yewta tawa ko ni o famiri aduna go'o o sikkay woni probléme no on no waali to kanko himo ka suudu probléme o seppu ari lanci bafal ngal naati ko ɗum waɗi himo wadde plainte hoore Allah par ce que kanko hay hunde waɗa wonano ka thérapie ka spiritualité probléme mo wonduɗa e mum on hande ko ɓuri hewde ko winnata fuu koko remuɗa ƴettu bikki winda go'o koko remuɗa ɗiɗi koko invituɗa ka gurdam ma c'est à dire yi'a probléme mo wiyama probléme assalamu aleykum parce que probléme on no watti wattande nde faalaɗa ma probléme o wiye an assalamu aleykum wiya waleykum salam wona assalamu aleykum fof woni assalamu aleykum e fillito wona assalamu aleykum fop woni kisiye e dow ma goɗɗum ko hala fiye donc naaɗi fof jaɓete probléme yi gono toon ko amma ko an wiide assalamu aleykum ma ko kanji wima assalamu aleykum jaabiɗa wattuɗa ɗo wa rahmatullah yurminɗaɗi a wattata makka o probléme ji gono toon ko an ari kawtidi e majji ma jaɓuɗa ɗi kawtidi e ma windu ko ɗi tati par ce que piiji gon toon a ɓattima accuɗa ɓattima gasi a tooña en yeddotira e ɗum tooñe koko no woodi mais yiltiti ƴewitoɗa koko nawna selli woni ma haalan dekkiti ko ɗo woni andi sa naati e leydi tawi ko arnaquere haɓete ko lamɓe bomɓe haɓete kaari no boni kaari ko arnaquere kaari ko criminel fof ko ɓe yahata yenna fokkitaka siɗa faala arnaque yo accu ko wonaɗo arnakayde on haɓata kon duwaɗa nangude soka woɓe si goɗɗo ari normalement goɗɗo ari ni goɗɗo no arna nangumo soka sokumo kanko par ce que ko kanko woni alimentude ko kanko woni yarnude ɓeeɗa koko sagadi koko woni ñaamude huɗo kon woni noddude oɗa si tawno ko tewu o ñaamayno mais ça va s'arrêter parce qu'il veut la facilité o faalaka lakkede o faalaka ƴawde fellon ɗo o faalaka ƴawde fellon o faalaka rewde ka laawol njanon rew ka laawol njanon siratal mustaqima laawol foccingol ngol aya ƴetti raccourci mais kono wulitantoɗa jawdi heɓota ko no newori heɓota ko no yaawiri ko kanko atti arnakude hoore makko si goɗɗo frappe mo sulmimo kanko atti fenande hoore makko partage le lay lanɗo bon kono waɗi simo boni ko honto o iwi ko e hombo o iwi ko honto on lanɗo bonɗo iwi ko e homɓe o iwi ko e mon o iwi o taw kadi ino gasa non ça marche sa jaɓi yiwde ko boni fanka ko boni kon fankinte haka gabu hankin ko an yi ko boni kon fankuɗa hande koko boni kon woni ma fankinde haka gaɓuɗo a fanka sintere yurmede hankin ko an yi toñe ɗen fankuɗa hande ko toñe ɗen fankinay ma anki andi hankin tu avait le pouvoir de parler ou de ne pas parler, de dénoncer ou de ne pas dénoncer. Hande non tu n'as plus le pouvoir ko kañum fankinay ma subagol lanni
ko wodanma ko suɓagol ko golle hunɗon gonnata battane mum a suɓota non ko cause on suɓotoɗa pas les conséquences na battaneji. Partagez le live, mettez le cœur. Partagez le live, mettez le cœur. Merci au Houli Diallo. Abonnez-vous sur la page, ça fait longtemps. Rami andintinay nawna selli wona wajotoɗo boyi aray ka page amen sikka ko wajotoɗo wonɗo men ɓe wajotako wajotoɗo ko faalaɗo ya feewu on ɗon ala golle o ala golle andi si goɗɗo ala golle ko sifa ɗum wonata golle makko contrôle goli la thérapie c'est l'éveil, c'est-à-dire bana adama on hino ɗaani hawon waɗa o fina ka o ɗaani ɗon c'est tout c'est l'éveil. Andi ɗaani ɗon kala ko woni feƴƴude ɗon o sikkay ko goonga ɗo wiyete koye joni noon en wi'i a andi hay nde nawnare wonde ma hande sa ƴewitike seeɗa no wonɗa ñamirde noon no wonɗa jogorde ɓandu ma ndun noon nokkure ka wonɗa noon no wonɗa fofirde noon a taway ɗi tati no tawato ko amma ko arremine ma ko an winde assalamu aleykum ma nde wima walaykum assalam wattuɗa ɗon rahmatullahi ma arɗa kawtude ay mo o neɗɗo wonɗoma lettude hande heɗa jogii kala ko men yehi ko min heɓata goonga sikkay ko an jeyi goonga kala ka men ñaawi ko min heɓata goonga heɗa jogii 17 ñaamoɓe no ɓaawa donc golle ɗen ko be mi wona e mum heɗa jogii ala ko mi waawi sa wattani yiida ko an ari kawtidi e mum ma ko an jaɓi yo nden hunde an kawtida e ma. Merci Ibrahim Barkel mo jaɓali noon ɗum ɗo aray o heɓi golle ɓay ka yiɗamo ko himo gera himo tooña himo jatta himo arnaka himo wujja himo jinnano jokkila ko wasu ko massu ko manifestation ko capital ɗum ɗo fof ko haala ɓi gorɗo ba ñande faamuɗa se luwaɗa ɗi sariyaji aduna ɗo cause et effet sababuyaji e baddaneji kadi sababuyaji no wawa ɓoggi hoore ɗin ɓoggi goɗɗum no humi e majji ɓoggol ngol nanguɗa o kon suwa marɗa mais ko arata e ɓoggol ngol ko nayi jungo ma ñande faamuɗa ɗum o a heyi kam an e duwa won no du'o ka yaari wonu ɗo simi jangi ɗum ɗo heɓataka simi jangi ɗum ɗo yettaka eyi ka ko ka golle na ka haala ko heɓayma e ko heɓata fof kaka golle c'est dans les actions wa ma asabaka min musibata ay kasaba ay kaka golle ka golle piiji ɗin ko c'est sonde réduit enen noon accen ɗaɗiɗi yen ka calɗi no taƴa toon tun no burburunno no cowto no jikko wona ya seeɗa yi calli ɗi ngarti kadi huɗo ko ngarti kadi yahan ɗaɗiɗi ngal ɗo leggal welatama ɓuru few tuta leggal ngo ndiɗo awdi welatama ittu few saka goɗɗum kono wona no ngatiriɗa no yaaki himo wiiɗa himo ngatiɗa kode ɗum nafata ko diina penal on ma tampini donc arnen toɓɓere men ɗimmere nden merci réciprocité ba Amadou Diallo Sidi Sal Washington partagez le live mettez le cœur bien sur la page de Nawna Sidi kala hatto jinde formation thérapeutique kono ko yogiti ɗum faut contacter Nawna Sidi iɗon naati e dewle sans formation iɗon yalti yehi e leyɗele sans se former hiɗon naati e relation ji e golle sans formation non gasata ça marche pas
Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Yetti ɗo joni saabi avion jonnima fi gorejo ma no doginde avion wala yima innino ɗo saabi avion a jama fi on ɗum par ce que ɗa andi on to mais kon ɗum naaduma e piiji sansofon kon ɗum naaduma e voyage sansofon atto a yahande leydi n'importe quelle ambassade sa yehi a landike fichier de renseignement il wotte ɗon leyɗele no woodi site ji ɗi lannata wonɗi yewtude fi sifa ndi leydi e probléme ji page ji il faut aller te renseigner ɗo ya yawde toon naata e ngoy tu vas perdre des années pour rien tu vas salir ta vie pour rien saakita ɓikkoye ma wona maccuɗo wona maccuɗo tout wona wuuronowo facture ji oui c'est ça parce que a ukkike e relation ji a naati e leyɗele a naati e golle tu t'es pas formé tu t'es pas renseigné rien du tout ɗum no tawa e yeddugol Allah dans la thérapie kono Allah wiye ikra ceernojo are towni deftere molanade fewtini ka gitema wona ɗum Allah wonmo ko kanko wi ɗum hiɗa yawde ndiɗo leydi ikra jango fi ndi leydi hiɗa faala yahande o sonnajo ikra jango fi o sonnajo no wodi anduɓe mo hiɗa faala yahande o gorko jango fi o gorko hiɗa faala yahande ndi kaydi jango fi ndi kaydi jango fi o contrat yurno contrat o moƴƴa nda ɗum ngalaw yeeya ɗum ha bona may hiɗa faala huwondirde o gorko e ngal juloyaga de kori laɓɓin ɗum konko saliɗa yo laaɓu ka fuɗɗonde laawol ko ɗum deɗɗoyay ma sume a laɓɓinaali laɓɓin si ukkoɗa fappu yo laaɓu o dobi e peut-être a ukkaaki kono sume hiɗa e nder magasin ko mbiyandani hiɗa ka stage ɗo ko mbiyandani hiɗa e omar mais c'est de la pourriture koye piihoy tuso koye saliɗa yo laaɓu ka ari o ɗanninirma religi hunde an e goɗɗo ko hunde wotere kombo wima ko hunde wotere ko an e hombo woni hunde wotere fenande an e goɗɗo na on goto hey ko honɗum mi mari ga ko honɗum marɗa to ko leereji jil ko waɓɓutuji jil honɗum ɗum kadi no satti yewtugol fi ɗum ɗo ça va no yawno a ko koye ɗeɗɗoyayma ha wiira jonno ƴetten toɓɓere men ɗinmere nden hino ara sabu needidine aɗe sabu gande ɗe janguɗe sabu ɗoygol ngol ɗannina ɗe añen goɗɗo o wi sa ari wen min yimɓe buyno añila c'est normal c'est leur choix mais ko ñande men huwodiri ɓe tawa wona neɗɗo mo ɓe yewta fi mum o wonni c'est toujours comme no way ko miijotoɗa fi saare ara yaale mere mais ñande yawɗa e mere tawa ena no woni enen en woni no ñaawoɓe firoɓe c'est à dire mi anda o ko honto e ƴettude en pina no ñaawa tum a lanɗa way on huwodiri ɗandima on wondi tu te base sur quoi ko ɗum ka goɗɗo yima waɗa howlo yimɓe kadi sa yi goɗɗo no ɗuuɗi ñaawore mo ɗuuɗi yaawgol hoolagol yimɓe o howlo goɗɗo on luuwomo innama ari on huwodiri e kono waɗi si holuɗa e ko way game hunde wotere an e goɗɗo ko hunde wotere ko hombo jannuma gandal an e goɗɗo ko hunde wotere wone hunde wotere ko ɗayini yaw ƴetta gollum maako fingerprint wallina wadda gollum makko ko ngo takka anda joni sigo hunde wotere na hunde wotere mon frère addu gollum makko ko ngo takka adda gollum makko takka tawa na goto kono wonon ɗayini wonu ko wonɗa ko woni originalité ma on ta mutu e goɗɗo go jonno sa yiɗa goɗɗo nokkure ka gollata suudu ndu wonɗa huwondirarji ka wonɗo hara hino satti huwodiral ngal molngal
ko ya yeltito ka spiritualité sena da wata wondu dem merci mun taga balde si a yehi ka religieux tu vas te créer des sérieux problèmes dans la vie parce que le religieux il ne fait pas la différence entre la vie mondaine et la vie religieuse c'est-à-dire religieux jom kanko ƴetti fof woni voilà religieux et ça c'est dangereux on a fait une religion. Il y a des choses qui sont purement naturelles et humaines. Joni ko ya accu religieux on ɗon arta ka spiritualité ka neɗɗan kaako spiritualité on no hecci religieux tu viens aray ton daƴƴere nde sa ari ka neɗɗan kaako ndaara sa wawa mo yiwde bani adam parce que ɗi firoji fenandeji ɗi wonɗa liɓde fof e hoore makko wona ka neɗɗan kaako yagal. C'est pour cela que tu veux contrôler, tu veux gérer, tu veux transformer les gens. C'est parce que tu es religieux. Ça arrive que la spiritualité est dans le yagar. Andari modon, atawai hande kadi wondigal mongal satata parce que afuɗɗi ko mo yiwde bani adam. Ka yiwɗamo ɗon bani adam a accay mo ko o woni kon huwodira e makko ka neɗɗan ka ko yagal accidamo e gurdam makko. Mi allam ɗo gundo goto no gasa ɓiɗɗo ma modima ɓenguma golloma ma patron ma tawa ko neɗɗo mo yiɗɗa kala banadama mo goɗɗo yiɗi ma hareɗa falanama moƴƴere mais e nder falanegol mo moƴƴere hiɗa bonna ko moƴƴere iya neɗɗon no yara ɓeere fima drogue no wujja no arnaka faaleɗa bloquego processus makko un coup yo accitu beere directement so accitali beere nden ittamo e neɗɗan ka ko yagal tu commences à l'attaquer toi tu es un religieux fi won ɗum ella ala nde ittata hujja kaari beere moƴƴa so accitali beere moƴƴana joppe maɗe moƴƴana mbuuɗi maɗe moƴƴana cellal mangal moƴƴana dimu ma ça c'est dunia wi moƴƴana akira ma moƴƴana dina ma kam ça c'est religieux mais jaabawol makko ngol hollete siko ɗon duwaɗa hattude e si a ɓeyde no o jaabortoma noon si a yi o yehi kadi o yariti no feeɗe dirien fi won ɗum a faala bonnude processus gurdam makko ɗam beere nden no woodi ko jannata beere nden conséquence mayre no woodi ko jannata mo nguya ko jokke kon arna ko jokke kon no gasa ɗum no maranimo expérience ji moolana yo duwa heɓude dans la vie ça va l'enseigner sadi battane nden hunde nde o suɓi ɗon nden ko karama ko ɓurma an. C'est ça la spiritualité. Donc, faut que yide banadama an e makko ko yimbe. On faut on farje. Vous avez tous des défauts, des problèmes. Quand ko himo piru du des défauts ji makko. An kadi occupé défaut e makko. Ellaji de wondidi ko karamoko. Acca taw o yaha ka université, taw fuɗɗo ley ga ukkoɗa e makko. Ko on université ɗon non jonnata mo diplôme kanko tigri wona waajoto. haɓɓitoɗa sakkoto ko ya ndaaru si tawi hiɗa wawi wondude makko wonda e makko si tawi a wata wondude makko ara ka pouvoir ma o won ton tu prends la distance mais wona ɗum watte nde ko de yawde ka religion ala kam ala ka waɗade kombolandema ya waɗu ala ka waɗade mais yeyi men winde men yeyi men mocci men yeyi men pii men kombo nodduma e waɗugol ɗi piiji c'est parce que tu es religieux. Au fil, parce que tu vis dans la comparaison. Parce que non, chacun a sa vie. Tu prends la distance. Il y a ta tête mal. Dirta. Konjelo hankimbe powday. Me hande kambe no wajade. Konjelo hankimbe wujja. Ande be hala. Ɓe fotti e kram ko maɓɓe o janni ɓe sofi
an non ga caari ha sofa ida habbiti ka fuɗɗi fatude ɗon ko ya cewto donc fuɗɗo yimgol neɗɗon waɗamo bani adama par ce que a ɓortimo dolake bani adama ko ɗum woni ma tampinde ida haala waylde mawdi ma ida haala waylde sonnajo ma ida haala waylde leydi ma nde ida haala waylde kammugo ida haala waylde malaika ida haala to bani adama kañum s'il est dans le religieux il veut tout transformer et pourtant kanko doit transformer hoore makko c'est le seul pouvoir que tu as an hanki ma on e hande ma on janngo ma on waɗa transformation ji mais ko ɓaya ko mi hala gonde sa faami o systéme ɗo tampiriji ko heɓata ka golle hakkunde ma yimɓe ɓe ɗuytuto oui tampiriji ko heɓata ka dewle hakkunde ma e partenaire ma ɓe ɗuytuto si tawi tun a yiiɗa bani adama wonandema ka hakkille ma ko ɓayi o ne'aaki himo bewi ma himo aami ma himo añani ma vraiment o wela wondude ko ɓayi hiɗen hooli ñaawoje men voilà ko ñaawore diina ka jannaɗa kam ma fedde nde wonɗa e mum nden ma aada ko jannaɗa kon ko ni bani adama duwa wonirde ko ɓayi hiɗen hooli nde ñaawore règle ji hay règle wallinama nana ɓenna exception oui sharia hay Allah so wallani sharia o nanayi mo ittintina piiji ko andu ngala kama si Allah wallini sharia goɗɗum waɗa nan ɗo siko tawi ko darugo ittintina piiji ɗin yahata e hoore fof no duwira ko waɗi hino satti e meɗen en yiiɗa yimɓe gono ton ko ɓayi enen de hiɗen miiji ɓeɗo yimɓe so irresponsable ɓe wela wondude son arrogant alcoolique drogué prostitué voleur arnaqueur kala piiji négatif ji ko ñaawoje men ɗen e hoore neɗɗo ko ɗum ɗon woni an goonga ka pourtant c'est pas ça kala bana adama mo yiwɗano e makko mo anda kala fello ngo yiiɗa sa yi ngo jandi yeeso ma daraki e hoore makko sa darike e hoore makko a tawa hingol fat par ce que a yiya pelli go kadi ɓurum ko waɗi siɗe wiide pelle ɗen no towi ko ɓayde ley ñande ƴawɗa hoore fello ngo a tawoya tawa to donc sortez dans ces jugements de bidon kala mo yiiɗa no ɗuuɗi ñaawore andu kadi mo yaawi hoolagol yimɓe kala mo yiiɗa no yiiɗi coobede andu o sudata aybideede ɗum ɗo fof ko ñaama e ɓe wuɗo par ce que gonɗum waɗi siɗen ñaawde tuma kala huwondirɗen e ɓeeɗo yimɓe hiɓe fillitaade ko waajinoɗon ɓe hanke mais ɗum ɗon doma jonde gandal tu peux pas changer une personne hande on yeddotiri foin ña jango kadi la personne répète les mêmes bêtises mais ça c'est un message ko haalante woni golle ɗen naaka an ngarata fais le travail sur toi-même waɗ golle ɗen e ma koko wonɗa wullitade yan ɗo naami ko perception ko yiyande ma ko ton gol faut changer ta perception accu yiw gollanka diina ma fuɗɗola yiwde ka neɗɗankaku yagal ma lakum diinukum waliyati fuɗɗola yiwde ɗon an e gurdam ma min e gurdam an e diina ma min e diina conséquence ji yanɗi batteneji yanɗi ko ɗin jannatalan na an ko sino wondo wonda e mum si wondata honka paɗe kono a wi naaɗum e gonɗum haɗi honka paɗe dira naaɗum gonɗum haɗi naaɗum jonno gonɗum fa Allah wi o ko an wi nelaɗo ko an wi accu fen ko lewre Allah ko faaleji ma ɗi jokkuɗa fi hon ɗum janniraɗa ɗum ɗo ka thérapie ɓay no añirɗa goɗɗo ka golle o ma no añirɗa goɗɗo ka suudu o ko non gurdam maɗa sattirta añugol ko énergie négative
a remay mo tun ka nder ɓernde ma ti wa commencé à attirer toutes ces choses négatives dans ta vie. Jawdi a memay ɗum pocco ko relation a naata e mum tum pacaka kala ko ukkiɗam yeltito naatugol e añugol yimɓe aña yimɓe ka gollata ton par ce que ɓe wonaali roboji ɗi wawata manipulde añugol yimɓe ka relation ji ma dewle añugol yimɓe par ce que ɓe wonaali roboji ka diina añugol yimɓe par ce que ɓe wonaali roboji ala hoy ka en ɗanci sattinay tun gurdam maɗa buy e mon hande no sattira ka jawle ka wondigalji ka cellal c'est parce que vous avez des énergies négatives. La négativité ne fait que attirer ce qui est négatif. Wallahi wona ko faalaɗa kon heɓata dans la spiritualité koko wonɗa e sowde kon kon wonɗa e sowde kon wonɗa e meeɗude émotion ji maɗi si ko haɗande woni ka suudu ko haɗande woni ka gol ɓandu ma ndun sikka yiɗa e harewiɗo yiɗa e piiro yiɗa e guerre mondial ɓandu ma ndun moƴƴina piiji ko wiyete tooke ɗen tooke moƴƴana cellal ma ngal tonnina ƴiƴam maɗa gaani ma nden sikka hiɗa e piiro koyɗe ma ɗen sikka hiɗa e piiro juuɗe ma ɗen sikka hiɗa e piiro hande kadi ko piiji tawɗi moƴƴana gurda maɗa ko ɗum tun Allah addanayma ko ɗum suɓita ko haɗi ekkitoɗa fuɗɗoɗa yiwde yimɓe ɓen ko bani adama andi gonɗon bani adama wona dargol ɓandu makko ko innugol oɗo Allah no teddidirmo sabu Allah acci o suɓani hoore makko an ko ɗum waɗi waɗani waqad karramna bani adama min teddini bani adama min suɓinimo simo faala o wona ka leydi simo faala o yaha ka ndiyam simo faala o yaha ka weeyo simo faala o turo simo faala o paccito simo faala o yara ndiyam laaɓuɗam simo faala o yara drogue ko min Allah teddinimo mi waɗimo suɓotoɗo sababuyaji ɗi kono suɓota ko pattaniji ɗi e an ko honɗum haɗi jaɓa o ko bani adama s'il veut vivre sa vie comme ça bon mi ari mi indimo bon golɗo laawol min mi rewiɗo golɗo laawol ka yaltoyta ɗon hulɓini janngo mi ari mi tawimo ka laawol ɗo mais tu fais quoi hande kadi ari ko anga ko hawni arde kadi haalugol ɗo ko an arno hanki wiila golɗo laawol ko e buutori yaltoyta hi ko an kadi ari hande mi a tawi a arti a tawi lan hani ka laawol ɗo yiɗa haalande lan kadi mais tu es malade ça veut dire que tu es malade sona ɗum a waɗi golle ma ɗen tu quitte ko modiya ñañaña ga ɓiɗɗa ñañañaña miɗa yiɗi naagi gollo ko insécurité ma wonɗa wellade makko an tigiri a hisa tu es malade tu es pervers a tawi mo sifa ɗin alhaaliji a itti hujja o jaɓali tu continue ton chemin naya añummo faut pas douter tu suis ton chemin ota bonnu énergie ji maɗin e ɗum ota jaɓu goɗɗo suɓiɗo halkugol hoore mum fii ko woni halkude hoore makko ɗum ɗon halkore ka miijoji kanko ɗum ala hadde o ɗano ko ɗum waɗi an ɗanna ko o fimata ko yarata ko aranakata ko o jiɓata gurdam makko ala haɗude o ɗano kon ɗum haɗay ma anɗano goɗɗo hiɗa sikki hiɗa jeyi goɗɗum kannata kon ɗum jewɗa ko en sa yaltali e ɗoygol kala to jinɗo e thérapie faut contacter nawna sili thérapie ɓe anna heyi hunde hulɓinaki ganna ɗo kala ko hulɓini majjane a famali kala ko sonjuma a famali si a fami ya plus de problème e wi no añirɗa goɗɗe ka suudu wo ka golle wo ka huwodiralji wo ko non gurdam maɗa sattirta par ce que a fuɗɗike remude émotion so ande bonde par ce que aduna o mana wiyen tu Allah kanko c'est à dire wona ko falaɗa ko honɗum suɓiɗa wonugol ko añugol
haɗande añugol donc ko añini ayino arde ko añini ko wullinta addana ko wullinta sa suɓike weltago ko weltinta c'est comme ça koni ɓiɗi garita terto gi duwa wino duwo ɗum waro yiltito ka spiritualité fama état d'âme yalta ɗo sonkude ɓengu ma bimbi yalta ndara ñallanga yewtudo e makko ko foti bimbi ka suudu yalta ndara ñallanga Allah sa gollidiri ɗi goɗɗo yata am yiɗa gurgurno yiɗa ñaata yiɗa wulɗan ŋaaño yiɗa huɗi yiɗa katino donc lannode yewtere men hulande yewtere nden ɗo fof ko wona ya jaɓu gurdam yimɓe ɓen affecté négativement mana gurdam yimɓe ɓe battina e mako bon non naafi yiɗa jommidire goɗɗo yiɗa golludude goɗɗo mo duwa wonirde no faliraɗa ɗum jam ɓe falaɗa ɓe no ɗuuɗi kadna ɗo wonuɓe no faliraɗa no wano nawna selli wano ɓe to no ɗuuɗi kadna ɗo wale faire ton choix ne cherche pas à transformer les gens parce que nde wiiɗa transformer goɗɗo automatiquement ça va te transformer en une personne négative donc wota jaɓu négativité jikkuji bonɗi yimɓe ɓen ɗum ɗon battina e ma ko boni tentini ka gollete ton ka huwondiralji ka politique ka kawtal faites beaucoup attention ka télé ka radio ji ta jaɓu ɗum affecté woɓɓe mon no waali ɗi clinique ji c'est à cause de ça no luuɓe ka moccoɓe ɓe c'est à cause de ça tu as créé la négativité en toi ɗon ara ko ɗo nden hattude hannde en wii ko yeltitagol ka neɗɗan ko yagal yiya de big picture yiya photo jano ko ɗum ɓuri mawnude tout est là ko bana adama yagal gol ɗuɗɗumɗa fof ko goblehoy feddehoy goblehoy wota waru neɗɗan ko yagal ma ngal fiya heƴu e goblegu goɗɗo ɗiɗen jooɗi fi yo yimɓe ɓen change yaltu e ɗum il ne va jamais changer c'est toi qui dois changer wona golle ma kadi yo goɗɗo yi ndaygu ngu ɗum kadi no sonji boy ka spiritualité c'est pas ton travail ça yo goɗɗo yi'u goonga ka na golle ma ko golle ma noon an ya yi'u goonga ka na golle ma c'est pas ton boulot yo goɗɗo feewu yo goɗɗo jaɓu yo goɗɗo wa'u no wawɗa ɗanate ɗum e to an feewa e to an wona no faaliraɗa no ça change tout. Merci mon frère Barry Aliou. Si ça c'est un de nos frères qui nous visite chaque fois. Merci Jules Débat. Merci beaucoup. Waray ko ɗo wonde hattude. Waray kala hala hatto jinɓe séance thérapeutique fi dewle mon ɗen fi ɗaɓɓereji mon ɗin fi programme ji mon ɗin contacté nawna selli yaltu e biniri. Ça ne t'apportera rien. Yaltu e moƴƴo yaltu e toñugol yimɓe yaltu e katinagol waɗoɓe ɗi piiji mi anda de aljanna on si ɓe naata mais yiite ngeddi va passer par là parce que ko tuundi ce sont des croyances très simples ko tuundi kala ko tuuni naatata aljanna kaka laaɓi ndeɗa naata ton haran no laaɓi ɗaɗo si jandi addama no tuundi honto ndi rewnete kaka yiite ko yiite kadi koko laɓɓinta si kange addama no tuundi kaka yiite ka acide donc ɗin piiji ce ne sont que des mensonges inventés et créés nafatama puttere wallinte noon merci Boubouyanké un frère de la spiritualité wallinte noon ɓernde nden pour quelques jours mi waɗante ɗum bon ɓernde ma de mais c'est pour quelques jours transaction ji ɗi wonɗa e mum ɗi laɓɓinta il faut clarifier les choses sa naata e piiji laɓɓin si a laɓɓinali sunnoyde nawna sellitrade. Merci Djibril Ba, merci Moutaga Baldé, merci nos grands sponsors depuis l'Angola, merci à tous les frères des États-Unis, nos sponsors qui sont là-bas, merci nos frères qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, merci à tous nos sponsors qui sont en Côte d'Ivoire, au Libéria, partout où vous êtes dans le monde, nous sommes ensemble. Salam alaikum wa rahmatullah.